Welcome to the Leading Sight News. ตระลังสุกลอกตะวรดุงเฮ็ดตวรปียงบงลิกบุกเกดก็กะจอกรีมอเตอร์กะเจเลงเพเรมิมียังเดงสิโดระบังซอลิกบุกมาเตฮิลิกกิเทกดำลงอะเต็งปุนุติคนนั้นเนรองซูรองบอดมาเตรองอโลตวรลงสิกิดูอสอนสินังลิตุมกะมะธามะสตะเมลกิรองซูรองบอดมาเตรองอโลกะลีลกิอินเดียอังคังปีมาเตนอร์ทอีสต์อลองกะจิทางพลุกจุตังอักลามาดุงเฮ็ดมาเตคาร์บีริโซนิมซูรองอะเจKatalan Veradim Karbi people ho tara langso thengno along kidu kachi thang klong klok tawara dung het tawar pia long si dulo tara langso ke Karbi people hol kidu kok pena jok aning kan pang sitamila bangso tawar selam pon ver mate pemat pon ver non het jong kedam tang thang ni phai krep hop pen kresir kep ana Parman Karbi festival Katalan pon aprang prang sitami bangso tawar Karbi long autonomous council PWD department pen selam pon lo mate pami pon thulo Bonta jami poni phai thong kemarni ke thek bon long ke labang so towar kachi lengji phere meme athe ajokang ting apor pupe anarlo pupe towar pute jat aporta munira tum chelengji setame laposan clock tower dung het towar pialong ke thedung karnu krung alik buk mate ahili ke doke phere meme lo posi halada ke do chirok togara tum pen chitham pon lasi prabjin pen arpu ke do tum selam pon pen bangso alik buk paklam pon asante messenji posi arang tum pen chuning ripon Dibu Penerson terang nang kilo aberta da Leading Sight News. Karbi people ho kecileng atawar ru rang sina sarpo adon ria rumalong drain kaselam kasoya jog langbung biplat. Karbi ang long isi nong chithang klong adim pulote Karbi people ho tara langso ta isilo. Ahok tara langso Karbi people horse adimalong ang tan pen kijui kilang kewang atumar ni fangta jimin me pin pule jongdam data henone tara langso Karbi people hor aklamalong kapale damji aphan ki damji tawar pulote dipurong so pi pen le dam pulote kilutcheng adon ri la ke ru rang sina sarpo adon ri lo kedam tanga pora hositami ru rang sina sarpo adon ri arumalong Nordong mate drain kavedet pen ajok masap sole arbe jang seta lang chitiwok mate palang biwok pen ajok monit kiram gewang penang anak kasiksak chitong nang lo Bangso jok Karbiang long Autonomous Council lapen PWD department atum pen siding ponsi kedam tang Karbi festival talon le aprang ta bangso tuar along Nordong selam ponlo Monda Nordong selam dat apita la posanang deng mate lang papi plak pena jok munir tun kedam kewang gari motor kacilenga kasiksak dokoklo mate lang papi plak pena jok towar setame heno lapason si theponong tangte laki kumatlo adai department atuma mate contractor kalitangte psychic claim mystery atumlo puta nona por ho charge meme labang so Nordong selam dat pening kan isian ta pleng seta Nordong ana lang lesi towar piana si lang nang abang ke nang ing background lo posi hadak kedwara da tumpen ning jepon nasi prabjin pen labang so Nordong puthot selam pon pameson te mi parji posi kongdong chirok togara da tumpen chitham pon Dolamara head branch case e atumpen SSLC lapen SS ki unduna tumaphan kar choja mek peman pon local emission parta Karbiang long Autonomous Council education yam Richard tok biaki hai kachirab dun penajok Dolamara case e head branch atumpen chipatir pi ponsi learn today lead tomorrow pu athe PN ponsi SSLC lapen SS asatlang ki undun tang atumaphan kar choja mek pedo ponahot binong kongkat Assam Gaurav Award ake hai setame aluhi sar puaman pen chitongdu Lakhain ko ratrok Dorbaguri MSC constituency ke parlo Dolamara cultural complex along the same Dolamara KSC head branch atum pen chipatri pi ponsi Dolamara angkang SSLC lapen HS undun-tang atuma phan kar choja mek peman pon Dolamara KSC head branch mai phu Menarson Tobi kachiphem phu mai long jirsong ti pen ajok si mai ki phalam thei jai pon Bangsa mai long aluhi atum pen jumisen alam thei lapen bidi sore chipachoy jai mek si RD padopon Bangsa mai long aluhi man pen binong kongkat Assam Gaurav Award Mongol Singh Terang chairman Dolamara town Daniel Terang Dolamara Lambs vice chairman Nirbon Tisopi lawyer
Robinson rong phar DMSA chairman, Santos rong PKSA chief advisor, Martin Togbi rong marjong rong asar, lapan ong dung Charlie Somara atumpen dolamara arat tami chitudun si RD Pidun. Dorabogri pen Moses terang ng kilo aberta dali ding site news. Ay minarson pen patir pipon SS mate SSLC satlang ki ontom phan karcho arani patir pipon si nilipan tame nang chophalo pen gelaso na chophalo nili tame apor nang chipidon pen dak penang an bong mumar class 10 mate 12 ke pas satlang tom phan chingki je than pon long lo dak chingki je than pon alang long nili lang li tom phan a guidance tame career hin copy ki claim kedam si ke mema pu ahin tame che than pon lo athe non la class 10 ahu dhenlo penangan abong mo martum tame confusion do kokti di clueless copy stream sianeng ma kolosua course du nai kolosua lines du nai ma tu lai sabso kimang hudo so long nili tame dak apor na chipi pen nili taning arong lo itum dak dolamara ahawar long tame bong mo martum han than pon long lo pen galang litum pen chingki je than long lo pon ning arong pik hangjang la pen in the future tame dak dolamara ahawar dak Charlie bongmo martom phan nilikai ki ar dab don thepchi alang li tom pima ki do kisung pendang lok alang li to Charlie guidance hin tame nai bolte nili 24/7 alang li tom hansi apor tame chipi pon Franci nili kadok ave phan choro parpik lo pini laso felicitation program KB pon pachun long pame non la pen media tum hana choro lo la pen dak local leaders kadok ave dak chairman pendang lok dak vice lem salong ke claim abang pu pendang lok la pen DMS salong ke sura bang pu pendang lok la pen dang ni tum claim ro pet KSD atum phantamin ni first and foremost ni akhiru paper pik lo kinang sot alam mangala pulon itum sunengan kan da bilo sunengan kan bi pen dan itum so a program felicitation program pachun long mangala ke Carbenglo Thomas Council ke chari la itum education em sir Richard Togbisi collaborate dun lo pen na sponsor dun lo alang yong si ni tumalong amethang student amethang hawar phan singhon he pulotang te pini tum na so program pachunun apo selang phan churu parpik lo ni tum phan la son asai ke ding husam lang ke chirap dun apon tapen ke akhiru pi parpik lo tum so pha pon la luhi sarpo mate alang li Assam Board of Award State Award ke long bang hu sir Binong Cheron alang list ame sipaduk tik pen dak student tum thek nei re nei lapen alang guide ki pikang lapen career alam ke than kang future koson siklem nei ma class 10 pass step pen lapen ke HS higher secondary pass step pen copy our site keding se mejima koson copy at choice sinangi ma arts ke en lapen science stream ke en lapen commerce and mans damelang education alam pen pachimi pon lo lapen ke nasona kak sipini muneng nang class ni tum di ponji lapen pini la so akam pachun no samini tum selang la perun nang sipaduk don tik lo lapen nadak nang chitong don amumar tum anaphan student do an matanili akero paper tik lo pini at least 150 ne student ke chitong lo pangrup tet lapen la jitula delek tum ta dola student dom la class 8 class 9 dum sitam pini 40 jon ne nang chitong don lo kachisik mek ke do sitame nilitung bang nonamat ke avela nonamat chisik kon pelang sitame mo prang ke bang jibang nitum la haita master complete tang ho lason dum nitum isi kero ka choi fan ining hang ola nitum himta